Вие бевте единствениот тим што го победи Вардар два пати оваа сезона, и во СХ лига и во Лига на шампиони. Но денеска се чини лесно го изгубивте овој меч. Како ти го види овој натпревар? Pa u prvom poluvremenu smo, pogotovo ono otvaranje je bilo 5:0 i napravili smo baš neke glupe greške normalno i Vardar nas je natjerao na to i tako smo loše otvorili. Onda kad smo počeli stizat, nije lako protiv njih stizat. Bili smo im nismo im dali da se odvoje toliko, otišli su na 8, ali uspjeli smo vratiti ući u recimo blizu da bi mogli možda nešto napraviti do kraja utakmice. Znali smo da će biti teško i pokušavali smo, ali mislim da smo u drugom poluvremenu dosta dobro to odradili i normalno malo više riskirali i u par navrata nam je to i dobro polazilo za rukom, normalno, ali je Vardar preiskusna ekipa, jako su dobro iskontrolirali utakmicu do kraja i normalno na kraju zasluženo pobjedili. И покрај овој пораз сепак остануваат шансите за пласман во осми на финалето. Ке се борите против Цели и против Кристијанштад? Pa da, normalno, nismo mi tu normalno očekivali neke bodove, ali htjeli smo probati uzeti. Sad idemo na sljedeću utakmicu, mislim da je Kристијанштад doma i tu moramo pobijediti. To nema opcija, da.